Unteroffizier! Es sieht aus wie ein Landsmann von innen. Stimmt. Er ist ein Tatsache. Anscheinend ein Offizier. Ja. Er ist ein Kompaniechef. Die Medaille hat sein Leben gerettet. Sollen wir ihn mitnehmen oder nicht? Lass uns ihn mitnehmen. Gut. Исаев, узнал? Комбат. Я надеялся. Вам удалось выйти из окружения? Патроны кончились. Приказ номер 270. Предатель Родины. Не в приказе дело. Я фашистам прислуживать не собираюсь. Понял меня? Слышь, комбат, ты видел, кто меня притащил? Фашисты, а что? Ничего. Показалось. Setzen Sie sich. Это вам. Ешьте. Нуртин Исаев. Вы родом из Кызылорда. После школы вы поступили в Ташкентское военное училище. У вас были брат и сестренка. Они умерли в 1923 году. После голода и гражданской войны. Жива только ваша мать. Если вы согласитесь сотрудничать с нами, мы обещаем вам после войны полную свободу и возможность жить в любой стране Великого Рейха. Или вас расстреляют. Rein! Sie haben nur 5 Minuten Zeit zur freien Kommunizieren. Benutzen Sie es für gutes Ergebnis des Treffens. Jawohl. Herr Sturmbannführer. Білетініңді айтып бермесең, қиналып өлесің.
Birman, Sturmbannführer SS. Mach weiter. Lassen Sie die Zeremonien. Es ist jetzt 3 Uhr morgens. 3 Uhr morgens und wir haben nichts erreicht. Sie sprechen von den gefallenen Sturmbannführer. Ich spreche von dem Chaos, das hier herrscht. Von allem, was um uns herum geschieht. Wir haben Frankreich in einem Monat eingenommen. Innerhalb von 2 Monaten hat die deutsche Armee ganz Europa erobert. Doch hier treten wir seit 2 Jahren auf der Stelle. Wir sind ausgeblutet. Dieser verdammte Winter. Und die Sowjets haben Paulus bei Stalingrad bereits zerschlagen. Was rede ich da? Er ist schon in Gefangenschaft. Не так я хотел умереть. Жаль, не доживем мы с тобой до победы. Вот бы еще пару немцев с собой забрать. Der Bengel, den wir heute Morgen gefangen haben, lachte mir ins Gesicht. Mit Ihnen ist keine Einigung möglich. Und ich habe nicht vor, das lange zu dulden. Von jetzt an keine Gefangenen mehr. Keine Verhandlungen über den Beitritt zu unseren Reihen. Jetzt werden wir nur noch töten. Tochter, Lassen gehen. Hartmann Ehrender. Hier!
Fangen Sie an. Sta. Sta değil. At. Ат дейм айтса бірге өлесің. Ат. Ақымақ. Қара. Служу Советскому Союзу! Қанышер. Gehen Sie jetzt. Sie haben alles gemacht, was Sie konnten. Achtung! Legt an! Herr Hitler, darf ich mitteilen? Ich höre zu. Der Unteroffizier ist mit den Gefangenen geflohen. Ein Offizier und sein Trupp wurden getötet. Verdammt! Schicken einen Trupp für Sie. Jawohl. Ich brauche den Unteroffizier lebendig! Krieg ist eine Offenbarung. Омар, мен не үшін құтқарды? Енді олар сені тұтқын деп жариялайды. Демек сен мені таныдың ғой. Тоқта. Ағың бола тұра. Сені құтқармасам өзімді кешірмес едім. Сені туған інім екеніңді барынша білдіртпеуге тырыстым. Егер олар білгенде, мені істен шеттетіп тастар еді. Мен сені азамат соғысында қаза тап деп естігем. Мен жарақат алған соң Ауғанстанға кеттім. Сосын Иранға. Иранда саудамен айналыстым. Саудамен жүріп Италиядан бірақ шықтым. Италияда үйім бар, жарым бар. Ұлым бар, Исатай. Атаның құрметіне ат қойдым. Ата есіңде ме Исатайда? Вот мен соның қолында өстім. Ал сен әкеміздің үйінде өстің. Сондықтан тегіміз әртүрлі жазылған. Онда көмек тиді. Менімен бірге Италияға жүр. Үйде ат бар. Біреу ғана әзірше. Сен аттар жақсы көресің ғой. Сосын мен саған ұлымды көрсетейін. Мына жерде жақсы үште. Саған ұқсайды. Өзінде қалдар. Кен бауырыңды іздеп барасың. Жолжик. Дәтік. Артынан кел. Қандас қалай? Шылар, бойжет. Қалдық болған шығар. Исмайылбектің не істегенін білесің бе? Не істепті? Өрттен қарындасымыз қаза тапты. Исмайылбек маған құрант пен ант беріп, сол қандысты большевиктер жасап деді ғой.
сенетін адам тапқан екенсің. Ол нағыз шибөрінің өзі. Жылдатуымыз керек. Атпен группа артымыздан жіберді. Сосын ана орманның шетіне жеткізем сені. Сосын екеуміздің жолымыз екі бөлінеді. Осыдан кейін кездесеміз жаққа бір Құдай біледі. Омар, менімен ауылға еттің кем неме? Анамның қалай жақсы көретін білесің ғой. Ол шексіз бақытты болатын еді. Кеңесшілер мені кешірмейді. Өзің білесің, олар мені сатқын ретінде атып тастайды. Атып тастамайды. Мен саған кепіл болам. Мені қалай құтқарғаныңды, Невис офицерін өлтіргеніңді айтам. Мен тек легионер болып емес. Мен осы соғыс болмай тұрып, Ауғанстанда басмашылармен бірге, қысқасы, мен не, Италияға құр қол барды дейсің ба? Одан гөрі менімен бірге жүр. Бізді ешкім таппайды. Ал бәрі тынышталғасын, Италияға барамыз. Демек сен өзіңді ғана ойлайсың. Өз жайлылығыңды ғана ойлайсың. Ал анамды қашан ойладың, айшы? Тым болмаса анамды ойладың ба? Ол жалғыз өзі. Қалай алаңдап, сен ойлап жатқанын білесің бе? Сен мені түсінбедің. Менің Италияда үйім бар, жарым бар, ұлым бар, және бостандығым бар. Сонда не істейін өз еркім. Менің шешімім сол, осында қалам. Демек, ССке өз еркімен кірдің. Қателесесің. Мен туған жерімді көрейін деп. Сендерді кездестірсем деп легионға жазылдым. Жүгір! Омар, оғым бітті. Таста оны место! Стамнаны! Бұлай қарата жүрер, тез. ist dort hingelaufen. Was? War schnell hinterher. Du, bleib hier. Und?
Keine Bewegung! Waffe runter!